036，你觉得他怎么样？他人很好。037，他是哪年出生的？他是1990年出生的。038，他是做什么的？他是老师。039，他在哪儿工作？他在银行工作。040，他住在哪里？他住在基加利。041，他结婚了吗？还没有。042，她很漂亮，也很聪明。我也这么想的。036，你觉得他怎么样？他人很好。037，他是哪年出生的？他是1990年出生的。038，他是做什么的？他是老师。039，他在哪儿工作？他在银行工作。040，他住在哪里？他住在基加利。041，他结婚了吗？还没有。042，她很漂亮，也很聪明。我也这么想的。Tilyoka kuvuga ku bandi bantu. Sanshiryo umutekerezaho iki? Ni umugwaneza. Sanshiki yavutse mu wuhe mwaka? Yavutse muri 1990. Sanshiba akora iki? Ni umwarimu. Sanshiryo akora he? Akora muri banki. Sishi atuye he? Atuye i Kigali. Sishi arubatse? Oya, ntarashaka. Sishi ni mwiza kandi azi ubwenge. Nanjye niko ntekereza. Isomo rya 6, kuvuga ku bandi bantu. Sanshiryo umutekerezaho iki? Ni umugwaneza cyane. Sanshiki yavutse mu wuhe mwaka? Yavutse muri 1990. Sanshiba akora iki? Ni umwarimu. Sanshiryo akora he? Akora muri banki. Sanshi atuye he? Atuye i Kigali. Sishi arubatse? Oya, ntarashaka. Sishi ni mwiza kandi azi ubwenge. Nanjye niko ntekereza.